Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kani kedai ke kenhon jong ginong sung jong kasnong Maukhan Pasir, kebadang hak papo ke Meliam Community and Rural Development Block, kibah hak jingi kendo bat kinong patai kubur, hak kat kendai terek mentau nailar arja kat kendai, Hasilong Press Club. Kilapan pau perthai ke jinglap jongki lengba ka an ke hok bantep ne ke Right to Information Act ba ka jingpulot ya ke pisa nakaba mang tingka hak ba pentrai ki project ba per hak snong jongki kami hap satya kibalapan RTI lengba ke Meliam Community and Rural Development Block kiladan khat arngot kinong snong jong snong Maukhan Pasir bat hak ni kasngi hapo ka jinglam khaman we neki kata uba tricolor kurkalang kaneka kanhon kalapan pau halor ka jing pentrai ya ki Khandai tali ki project jong ka Mahatma Gandhi National Rural Guaranteed Scheme ki bala pentrai hakasnong Maukhan Pasir hakaba baro kini ki jing trai lalam ba ka jing panan kam ka pisa balamang la pelot duna bed na kamang pisa kum ka nuksa ka waini kini kadai halor ka jing pentrai ka surok ya kali hakasnong Maukhan Pasir hakaba kamang tingka kalong khat saulak nyop haja praspa tingka kat ba ka jing pelot ya ka pisa lalap bala pelot tang sipolak nyopo hajar arspa arpo tingka bat kiwedik project kampanroi hakabala da khenlang ya baro kapisa kaba omsyam la panon kam kalakot sa kalaipu arlak tingka halor kani kajinglap kini kinong snong jong snong Maukhan Pasir ya kajing panon kam bakla ya kapisa upajba da ki breu ki ba omla bantep badai mano lengba ka kaiphot jong ka RTI ka bakilayo na do ka sautrek ubana jilliu menta osnam arja ka khandai nakaleng jong kani ka kanhon kala pente pro ya kani sya ka deputy commissioner jong ka East Castles District na do ka arp sautrek ubana jilliu menta osnam arja ka khandai bat kumjo ka jing perkemau biang ha unaitung menta osnam Henry ke belapan benyau yaki kalong bahadu menta nakaliang ke Deputy Commissioner kampat tuklar yakni ke kam. Pengilalap ya sibun ki jing trai ki badan lagi jing dala po jing piar kat kum ka sanction order lani ka estimate bagi jing trai ki mi hap setia. Te andega yo ya kata ka information na video ilalit ya ka site inspection ringkap ru ilalit me thaw yo wo pengilalap kum ni harum. Abanikong construction of multiple road at Maukhan Pasir na PDW Chakaja ka sajjan on the MG scheme aja khanyo jaka pra. Awak ada bagi estimate kalong khasaulak nyo haja praspa tinggal. Rei nilap bagi pelut tangkumba sipaulak nyo haja aspa arpo approximate long malumala kan dunane kan tam nakaliang jing. Bat kita ki bangila bagi pelut tang sipaulak nyo haja aspa arpo kilong namar ba haka estimate ka kadau ban sinai ka dream lani ka nala Rei hangne klam sina ka kum ka estimate. Takaba bat ka di construction jang multiple road na existing road sha thoik shong ha Maukhan Pasir under kanika MG scheme aja kanyo jakapra. Awak ada estimate kalong kalailak. Hari ini lah bikplut tangkumba nyolak prapun rio hajar. Kadau keba bikplut tangkane bangilap mengi kalong mabingilap ika jinyar kade balong lai poinsan mitar. Hari kina tang lai mitar. But ya ka retaining wall katkum ka estimate kalong arsan mitar kalenter Henry kishna tang khatsan mitar. Bat ya drain ni nala katkum ka estimate bak kadau kadi benchna hadu hispa khandai ho mitar hari kishna tang san mitar bat kabalai kalong construction of multiple road resident of D Kokalang to B Kamolong under MG scheme ajak nyo ajak pra bat akawak ada estimate kabatai saulak prapsan hajar tingka hari nilap bagi plot tang saulak ap khandai hajar hispa alpui approx sekta Hangni pat katkum ka estimate ka jingjong kalong hispa lai pau metar ka jinglenter Henry Kishna tangshi spa arjo metar bat hispa arjo metar naka hispa lai pau kamu kaduna lai metar bat ya kanala Kishna Henry Kishna di bakamrit naka estimate bat basau ka di construction of check dam kom washing shed Hajan kajaka ikong santila tariang under MG scheme ajakanyo ajak pra. Kawo ada bag estimate
kalong saulak sanhajar khandai spa hari ngilap bagi pelut tang lailak khandai prahajar san spa rupunyo hangni bat ngilap bagi wing wall katkum ke estimate kadi balong iway point san meter hari kishna tang iway point ar meter but ka water passage washing place katkum ke estimate kalong parameter hanrai parameter kalantai hanrai kishna tang nyo meter but kabasan kadi construction of motorable road from existing motorable road to block 6 under MG aja pra aja khandai kawo ada kalong sapnyo lak Rio Hajar sapnyo lak Rio Hajar herai hilap bagi plot tang absan lak prapulai hajar san swa saw approx nangi kani le ka bak la ya pher bun kat kum estimate bat kami hap nomor bakah estimate kan ro kadi bandrong khatsan mitar rikshna tang hendriu mitar bat kalantar jekro kadi belong hinyo hendriu mitar rikshna tang san pho mitar baka jingyar bat akajingyar ka foundation kadi belong arsan mitar rikshna tang pramitar bat ikipaya bat gireling kat kum ka estimate kadi bandan san pho pratli rikshna tang lai hendriu tli bat kipai bat kireling katkum ke estimate kilong spak handriu teli rikshna tang propnyo teli bat keban rio kalong construction of footbridge near resident of Miselda Korkalang on the 2018-19 kawa ada estimate kalong saulak kendai jar san spak ringilap bat plot tangama lailak laija group sautanga hani bat katkum ke estimate kalbatai bat kidip banan gini kolom footing hanrai kilamshna by kirting wall katkum ke estimate kadi belong lantar hanrai kishna tang r point life meter but kireling kolom katkum ke estimate kilong khat r teli hanrai kishna tang handai teli but katkum ke estimate kadi bendan ka green site baru aliang hanrai kile tang daki pipe te kini kilong kita gidau kiba ni kum kiba la fai ni RTI bi la lap bi di jing dunak cipat kam bakla kum na khaliang jom kin BBC nak senong dia bagi la lap bikini habide ni kum ni khat ar nut nangi ngala pe jing sha te nilai penbaik bangin ya pha no dak appeal sa DC office pat ya kan ya nilai wan bat nilai pha dak appeal sa DC office bat nilai keduk mahmat hi ba DC haka nilai pha senan dapat afsau tarik keblai benriu asa khandai but EDC ru ila padiang ba ila kular marhmat besem ba insashim khia ya kan kam hadin ya kan kam hanrai hadin shibnai tam ai islam yo kan kan jubab la ni ka feedback na in te khabide bakata ila sa ka jinglungo ting yang nyele kuno ngi kum kita kima para bawa ini RTI ila la peta Indonesia te ila penbaik bat tak baburam no i ADC ila pha no biang nomor iklam juba biang ni ba hapo shibnai tingla pha biang no da kan ka reminding letter i khana ban pen mau biang i yo ka jing pun kam ko office club bun kat ka DC lai ma long ila pha biang di ini reminding letter ka arnai trik lai banyo but abang ila ada pha kan ni ru ban la receive na ka reception jing DC hari hadu mentaru iklam yo kon juba na i tat hadu mentar tengi kumki nak senang kiba appeal kan ya ngisa ajing lenga wat adia mingala yakini jing program kala yakini scheme te kan kalong ka ike ka ba pedu jengmen bat ru kumi kiba wa sha ba kini scheme action thau kidi ban trai hok ban le ha balai ni tak corruption khang ba kari ba je brio jingi kastang sni isnong itha kalong ba ka balai nak tak corruption rei nakaliang jong office kamle e kalong ba pendu jengmen ni mo